Mira talifusa, fatua le tabaso, batay renusi darumay lovalangi, datahonoga dededa. Yairo roga dedemi abagera irami faohaw dede adrege lovalangi, sabele moroi bagera era ni hafefu bakekeriso Yesu mangadreta. Fa ebua dedeuzi no falukhadra aga soaya, iregenoma rugi bereta drefi ba ani hakeriso, ya ia migu adefe, bere ba ibua dedeu sino falukha ya aga. Adre baba obua dede mahonoke dedema, omasiga marongo da romalime, baba maanema ya aga baba maudrage fa ato harima. Maadre gehe hasanolo, sama hao ya aga, fa aboto ba dedema hadia gelua hada romalime, bahadia zinangea mafalua, babekoli adre toba gulidana. Hede khema tua Yesu da mafododrongo. Yaduhu. Yamira talifuse, babodrugida atfe sisara, bazima khadre, basifufuna wobaya mifefu Yahobu. Tuho, ba adefesi saradre baya iya da fangamoni fa auri va maudrage fa atohare zo aya. Fangamoni fa auri va maudrage fa atohare zo aya. Ba ada berdada tabaso darumay lovalangi moroi basara Tesalonika fazatelu ngabua sisiwa irugi feledelu. Imane taromali lovalangi. Hadia sazule si tolamabe ikhilovalangi fangadresaw hagelenia bakhemi adre baba omuso dedema adre fefu bakhemi fena lovalangida bongi ma abelege si bay bangadre ena fa ila baba ita ba ena ma asivai hadia yazapa baya iya lovalangi amada baya mufolala draga khemi baso aya itadre Yesu. Bakhemi baya mudou so aya va omasimina vemi ba fa omasimini hafefu simane fa omasima amigoi ena fahena. Baba nga ro etedemi ena le sinego baba ohahaw de fena na mada lovalangi baba asozo aya ya ita Yesu na fauni amoni adrkhenia fefu yaduhu. Yami irama ina iratalifu se fefu bazima khadre batarugi adefe sisara. Faudu baba motohi badede so amakhaita badrefin hakeriso ba elwaha adefe baya iya da fa atohare. Ba famigu ba ara tafalua va maane baba maudrage si tohare adra. Bahiza bazi famigu adra irama ina iratalifu sefefu ba sogoi efa duho ni hedrege si tobali angirenwada baba maane daya ita. Ba defesi sara ya da muturiege va netena fa aurisile aitu. Adra berada moguna va maane baba maudrage na mga wuli Yesu dania balosafuria babang hukunya sauri avasino mate da migu adefesi sara fama ane daya ita vama audrage Yesu sitohare adra dania balosafuria adefesi dua muturiaige bodara dede me sitohare adra Yesu no itere va amate ba no ifuli auri ba dozi samati faluka ve mauso ba fa auri. Adrehena inete kheda zamusana ita vodre ulidana. Bahiza no ya asog kheda vangorifi. Adre berda moguna mama ane ita meleta ilah dia pau ba inete ve asonia baba aurida zamusana. Moguna tao aurifage va omasi. Ade fesitelu. Muturiaige va arodede. Me hadia zino tefa ele ba daromali lovalangi sanadre sa baba ato hare mesia adre ba no tefa lua da
babe asozo ayaita Yesu Keriso simui badaneda situbu ba Betlehema Eferata mifona. Baba adefesi efa muturiaiga wa omusodede sa bele-bele me Yesu si tohare adre tenga hatubu ya bakadra mifona ba Betlehema hizai tubu ke ia baluha de deda ia dae adre berda moguna tafaano ita baba maano tede fa i onahia so ayaita Yesu Keriso si tubu adre sinohaga gulidane sangi hau tededa basa mater ya ita balala saihu bazoruko. Yamira talifusa hana va moguna mamaana bazura vaulo bapanwa Desalonika si fufenare babadae te kauni zamati ena mamaana hadeber so telu si fufena ya ia da ena boy arur zamati hana me ahate tohare zo aya ba fe asonia fe atoharenia basa mesa lusangila inete avubawa ba atoharenia adre berda te fangela panuania Keriso ba Desalonika boy rur trauke bangavalu hade ia bakulidan fa anu trauke ba modrage fa atoharenia dazi fafuna si dua boy avuvu baba mati hewai oya nga baluva makau si faluha ya ira meloda igohi ira niha Yehuda igohi ge ira samater Romawi irege atodania ni rau la beba gurunga la fazibo ba de gizingo soni tunu soni forefa bahiza lemoguna avuvu ira baba mati hade berme baba atohare Yesu dan balo safuria bafaluha ira dakula fauri. Basi telu o ite dede ya da ena boy elungu. Hade bermelo da o yang avale va mahau selungu sile atule balala va mati ni fazaive draguru sama elungu. Ada ifangelama boy elungu balala va mahau sile atule. Da ma da tobali latar belakang zura vaulo adre bapenua Desalonika adre iwa khera mifaane ami baba modrage fa atohare Yesu dan nia balo safuria. Yami rama iraina ira talifu sefefu hadia zifaluha panua nia Keriso ba Desalonika bafaluha geita irugi iadae hafa be nga eu zifaluha ita. So gay irugi daezi le fadu tede gamaudu bangavuli zoaya. Melamane have dregeva auri baguli dane adre soba auri. Ada dania lalau ni lau dedera ya lalau ni lau dedera lalau zo masi ira ngavalu kisa isa dedera la bermelamane leve hadei mangavuli Yesu dania simetua. So gay zarerutede bangavalu kisa isa de bagulidana irege aihu bahor ibebe ira amwatanusi natabaso bazura Galatia ya mira ama bafazalima bahadaya buwa gamwatanusi adre fohor fa arairaiyo fa atebaha fa meeadu fa kelemusa fa tiusa fa sosota fa tetuisa fenu fa nandrawa fa udusa fa erosa fa afugedede fe mabu-mabu ba fe manga pesta fora da ezino ira irugi ya dae si telu faluha nga vale va makao banuan ya Keriso bagina te adre irege tolamane avuvu balalava mati hade ia fa atosasa balalava auri bazoguna bungi maekhe berva anumana faluha da fa makau ni aso genave mani hodre genave ba mahadeya dan nebe ni fakau de denave o ya kinga vale no rodede bagina tadre ber va afaito
wa ate fuyu drauno. Tola manege abubu ira baba mati berda. Bereng abale ngareng dede. Duma dia ma ibu seigema. Bama baba abasaki baba nerda lala halewa. Tola gay tobali fobubu lala mati. Mazui balala halewa si romake duma te ala baba niaga. Ya, male mobua novi. Male te dou gurifu lawa keefe. Badeya na danebe. Tola tobali fobubu ba mati kida. Ba oya gay muzavili na saba gulidano irugi da za mahal sa may lungo. So za nahu inetevi aso Yesu. Na tahu getafaiki yo na raimane pano nya kerisifuna irugi iya da bahwa atodra sa may lungo lamane tohare Yesu tanggal da adre mi amava fefu ba atoge jo punu ya berlawa tohare. Bahiza hade zalua. No sa ihenaga ifangilama taromay lobalangi vasamesa lesangila bawa bainete. Tola tobali gay fobubu baba mati bahkan modroi la baba mati berenga bale zamay lunguad. So gizama taromali sama ba fangorifi. Berlamane tola la soge hobu ya ira sangopaka taromali. Le aboto badedera va hobu adre fangorifi adre ha baba ibu de lobalangi ba kezoaya ita Yesu Kristo. Adre ba sidang raya LWF Lutheran World Federation ba Namibia me 2000 afelevitu sa bua duho ni ang renusi gereja-gereja ba isagere ulidana yaya da imane salvation not for sale. Keselamatan bukan untuk diperjualbelikan. Tenga ni famaba. Basoso zama luada iya da san mahal sa may lungo. Sosogoy irama ina iratalifu se fefu zo aner omo la ner no mo panonya Keriso la mane bang umau fasala ba mahal gereja Protestan da asa zatule irege atoki dania zelungu te ala panonya Keriso balala ba mahal ba medro manegoy bagine te ade o yang avalo za may lungo tera ba ni foto zaman digital teknologi informatika atule muguna siya iya babodro lalaba auri babangotomosi lalaba auri bahiza bazita paida egoy oya kinga vale za may lungu sila mangohege tede fa atua irege elungu ira bangavale zilesehi yami ira ama ira ina ira talu sefefu bangavale zifaluka itada bataromali lobalangi ma adre edena te amenesi ita ena boy arere boy elungu boy abubu balala pa mati boy tare Yesu Keriso hadia per tafaano i ita baba maudrage fa atohare nia dan yasimedua ada berda badaromali lobalangi adre batobali angirenua si fefena khedra enoni lobalangi kheda ya itaira enoni ibe kheda duma faulo bajuraniadre hadia da ena soga makhaita sisehi bagota luadra enoni fauma banuani ha Keriso ena lemamale lemamale soba de da ta erenusi ta angeraga panuani ha Keriso simane faulo luono lemamale iter denia panuania Keriso ba Tesalonika. Umuso de denia menola tema duria somuso de tobali ira soyo lo Yesu ba mo arota ira balalava mati bahiza ena i maulu ira balalava mati bui ni faheu nga balava mahal silatul. Iter denia moguna sei khada dai ke ira enoni hadia duma ni be lo adre. Lemalo i ohe ira babangadro. Ena si ruhu boy elungu berengabalo zamasuya ira sitola moderni ira berbau masilo balangi sitola mamailungu ya ira lasawa ngabale gobohena tanabe. Batera ira ma ina telefusen na taho getabaso mikino
ba ayati yun na ray mana ayati siwa irugi mana ayati feledrua bahadia ni ilada sirunia faulo adre afu-afunia ia i odrasi banua ni Keriso ba Tesalonika ba ia i odrasi ira banomo za musana ira babanua ni Keriso bagina te adre tobali duma sisehi kedadai ena ege ira enoni si ruhu so ira bagotalua banua ni Keriso si ruhu tobali ira lafalukaisi banua ni Keriso heba jemaat bagosali ba medro managay banomo bohoda ba rafit rafadrita ba ben kape ba nomu faihago enae lalava malua halewe ya ia da tafalua COD bahiza tenga case on delivery tapi iluahania CODR cari orang di rumah dai duma sinangea tairenusi ya ita renoni si dua khadaga ya ita banua ni Keriso ya ita samati fefu hadia mene khada sinangeta faano ita ba va maudraga fa atohare Yesu dania balosafuria so do puangavalo ya mira talifusa si fofona ya yada na fahana va omasih balala va aurida he fa omasi banavo bahegoi fa omasi bani hafefu basi dua ena ele sineku ena mo ahonoa baba uhau data osisi hadezi na ngata falua bada si fofona ena fahana va omasi ni faluada banavo baheba ni hafefu hadepur ber va omasi sinotatema moroikhlo balang bermeno ofena i omasio ita lobalangi bakazwa ita Yesu Keriso adre te kauni ita ya mira ama ina talifusa fefu te kauni ita ba wango aurifaga baba malua fa omasiat bahade ya gelua va omasiat si fofena fa omasi ya ia natafalua vanolo bazinumana bazitosasa tenda natabaso bazura Mateo faza 25 bahaiwa Yesu gofu hadia nilau mi khadali fusegu fodrege zinu manadre bakhegu no milauda fangoma si ave sinumana sitosa satede ba no fagele ira wangoma si Yesu da si fofona geluaha na iwa ena fahona khada wa omasi si dua sehiga makhaita fa omasia do sehiga makhaita heba na sinomo heba zifatalifusa hega ibazi sara lalaba mati ya mira ama ira ina ira talifusa fefu ya itaria bagina te adre ina ta oteni ha Keriso ba itaria le oroma bua ba omasi ba nomo yomo ba alua batitisa fa udusa le sehiga makhaita nama khenina le sehiga makhaita zatua badrauno le sehiga makhaita drauno medro mane ba gotalua zifatalifusa Betaila hadia ber baba madeni harato baba madeni kabu ba alua batitisa fa udusa baba madeni toy ba mahadaya hadia ber tanebe ba medro manegoi asese sabwa osali vusa saralala ba mati vusa ba obode denia khanavenia le fahalu alite le fahede le amakhaita sisehi bazima ukhda bagi nete adefe adre te kauni ita ena mamaana o aurifaga va omasi basi dua ena so khupua bua varia wasa sisehi heyo mo banomo he badalifusa he gei bagota lua di sarala lava mati bateramo ruibada mene va lo adre ba imenesi ena goi sehi bobo bani hafefu hewa ai faihu lalava mati hewa ai faihu soi faihu zikhala faihu betaro ba mahade yang avalo za mehuni ni abakulidana ba imenesi faulo sehi kamuatada sehi varia besada tafalua va omasi goi bani hafefu
Zifufuna ya mi raama ina iratalif sefefu. Basi dua. Sinangya tafalua bagi nete adefere baba maudrage fa atoharenia dania balo safuria. Baya ia da enae lesineku. Bamo ahonoa ita baba uhau-hau. Hadeke luhada ya mi raama iraina iratalif sefefu. Sifufuna enae lesineku bamo ahonoa eluahania le tebu le ita ba kekeriso. No aheta ita ba nahiaso kemi no to ita bahaga, no aheta ita ba rebaba gafeka no to ita ba rebaba zo ita sukeriso, no to bali ita soruyomo lovalangi, ba adre boy tebu le ita ba da. Enae aro ita baba mati. Da zi fufuna. Si dua, ya da mu o aurifaga da romali lovalangi. Hebi salala eno tola tau rifaga da romai lovalangi. Si fufuna ena so va modrongo. Pa hebi sa dia tola tarongo da romai lovalangi na lemui ita ezo te fatuna da romai lovalangi, maba gosali, maba PA. Ena so va modrongo. Adre berda dozi si lemui ba gosali, ia da ba gosali, si lemui ba na ya te fatuna da romai ba PA, ba mahadia da nebo. Ena fotodongo da romali memoroi baba mododongo taromelo valangi sova mati da ni wa bazura Roma fazafulu fotodongo si dua baso irama ina iratalifu sefefu no sabua tradisi badana ni hadre va yona ribereta si hule bongi bazi bongi sova nuna fangadre abo baso taromelo valangi baso hadele sabu ita bada hada zabel tabaso yede hada taromali adre Pamada ni baso-baso dayay hadaya hapeda. Abelo masih taba may giwe ba ma Facebook ba ma hadaya dan bo. Le ramay na sinangya tafalua. Va maano daya ita ena le sinego ena mo ahono ba hau-hau ya iya natarongo darumay lobalangi tabaso darumay lobalangi ta erenusi ta fatou te da bongi ma irege si efa tafalua tafalua ba tobali ita sa nuriege tarumay lobalangi. Da si dua. Si telu. Yaya da aro ba mo bua baba mati. Fau ira vehede bua-bua. Bui faihu vehede ba faihu gay bua-bua. Ya si munafik la fotei da. Si fabinite de la fotei da. Ada berda moguna oroma. Tafalua. Si tobali famaane da baba modrage fa ato harenia. Ya ia bua-bua ni fater gehehadre ni fote bua-bua geheha. Na tabaso bazura Galatia fazalima ya ayati dobla roi rugi dobla telu baso siwanga wale ni wania bada bua-bua geheha. Fa omasi. Fa omusodede. Fa ohahaudede. Fa ebolodede. Fa asehidede. Fa ebuadede. Fa le faroi. Fa le mofenu. Ba famoni. Dazi siwanga vale zinangia oroma ya mira ama. Dauna la fotei dania. Fau ira vehede bua-bua. Basi afuria. Ya mira ama ina ira talifu sefefu. Hadia zinangia tafalua. Baba modrage fa atohare. Yesu adre dania balo safuria. Baya ia da natabaso bazura sara Tesalonika 5. Ayati file ni rugi file waluai wa boy mamale wa omusodede. Ba kezoaya. Ba boy aitu wangadre. Ba teramor riba da natabaso bayati file ziwa. Ba boy mi bunu geheha badedemi. Eheha lo walangi zi hede baka badededa. Ba boy tahedrege bere na abelo ifater ita. Eheha nasi. Eheha wa abelo kafukha. Boy. Da ezi nangya tafalua ya mira ama ina. Ba adefesi saradre ena siruruhu. Tafaano ita. Ba lemalo ita. Baga makhaita kalobalangi. Faudu ba nitane ba dede. Natabaso mori bazura luka faza dobla sarang nga wasitelunga fula ene. Hadia zitobali. Nitane ba dede da imane. Ba boy mi fere. Roma mi angadre.
ba bui mi fer Roma mi angadr. Datay rongagalida. Ba bui mi fer Roma mi angadr. Samuzata. Ba bui mi fer Roma mi angadr. Yai tolo ita lobalangi, baba maaneda ya ita, baba modrage fa ato harenia. Yaduhu, mengadra ita. Maadra sawa gele ba ibu dedema soaya. Me botohi ba dedema hevisa traaga baba maane, baba modrage fa ato hare, zo aya adre, ba luo safuria. Oya nga vale zo dreni furi. Oya nga vale za maala. Oya nga vale da bitabi. Bahiza kau ni draaga soaya. E na le tebule le abubu. E na mo ahonoa draaga baba mati. Baba mau draga sangori fiadre. Maadre e na tanege bahuna dedema da romaliadre. Basidruhu tobalia au rifama. Baba maanema ya aga. Irege sidruhu. Te faane draga. Moroi baba omasime. Ba bere batolosa. Gehe hau ni amoni Ba deizo aya ya aga Yesu Keriso. Yaduhu. Yahovu fefu. Salom.